Yaxşılarga eljon, жаңысла бүгін улуу хаандардын кабайы болгон улуулаган Алтайда эң артык сөгүш жаңарчылардын көрүм арганын жарлап турубуз. Мюнхер башы мысылдап Алтай дерем ойгону. Сол жанында сөгүшчү Чибилүүчүнөн келген көбөксөктү сыргымей табылган. Көктем чыйганы чөрчөктү Алтай диlimle айдайын. Оң жанында сөгүшчү таратан журттан келген саң сөктү кергелей колун. Алтай жүрегі көмсүре. Жол жанда отырған соғып қайлаган Алтай дилиле айтылған қайтшы жүгін баштады. Елу Алтай içine kuru çabağın arasım Hayadaşka gibi yurgan Altay bolе tatırlar. Эң дыңыту сөгүш кожоң жарылалганын уктум. Чибилүүчүнөн эң көксү ойлуу, тапкыр, эң дың, эң далдама сөгүшчү жаңарчы келдим. Көбөксөктү серемей табылган. Кожоңдашып чыдап болор арбы? Oyum жаңарчандан көп айтпазым. Жаңарын чөйзе Алтайдың есі дыңдыр. Сөгүшін айтса ел жоны қайқыр. Көрерсіз. Көрерсиз. Баштапкы тушташуу макташ. Баштапкы бөлүк башталып жат. Эки сөгүшчү экилбези коркуштуу тең сөгүшчүлөр жергелей конуну баштайт. Көкөлүңдү жеримтир коятса кайткайне көбөксөктү кулда кожоңдошсо кайткайне Сары өзөк черемтир сарытай жүрсе кайткайне салдың көзі турарда жаңарылашсам кайткайне. Ушта чейне чечеки жайылган чибилүү деп Алтайбу чечен дилдүү жаңарчы чибилүүдүн улубу. Саратан жерди испар эмей башкыр суузу ак түзе Саратанын кызынын дилин уксаган дейре. Экинчи тушташуу орто сөгүш. Баштапкы бөлүктө сөгүшчүлөр тептенге сөгүштү. Кемде кемге де жеңүү берер күнү жок. Мен санансам, эмди экинчи бөлүктө жергелей жеңер болбой. Сергейиң база тур калбас. Тартыжарлы ол.
тегин ойноп мен турбай. Қарағатты алтайға арайын базып мен жүрбей, қара чачты көркейле тегін жырғап мен тұрбай. Көшінелі тайқаға көкіп шығып мен тұрбай. Көбік сөкті бұла көкіп ойнап мен тұрбай. Сары тайға қостығы сары денек бүттіріне салдың ғыфы жеркелей көклетенек болтырны. Жылан өппі саралдан жылқымайдап болдым. Жанымда тұрған бұлдым, жаман сағын білбедім. Сары ағаш ішінің илемайдап болдым, сараптаның қызының дилин оңдоп болбайдым. Екінші тұшарыны тоқтатып тұрым. Жергелей мында емеш дерлей берген колтукчусын көрсөң, бойнуңна баласына дүңей, даненде сүмелеп те ят. Серегейдің колтукчусы Серегейге данен айдыян анди каткылуу сырла каткыда жеңүү пистеле деп айткан ошкош. Üçüncü tuştaju, yüzü Сӧгүш. Үчүнчү бөлүктө сөгүшчүлөрдүн тилдери там-тамна куучуп, кандары кайнап, агаш айылдын ичинде 35 градус изүү боло берди. Жергелейле Серегейдин кемизи де жеңүүнү берер күнү жок. Калганчы бөлүктү көрүп биектер. Kızıl berek tepede, kara dağım öksünde, kara gözün kırgımda, içime girmek kaçındı. Kızıl berek tepemde bayımını bilerim. Kızıl maral bu boyum, sege barbazım bilerim. Kızıl çıray yok, günge gügen emtirin, ama bası uçur yok, men albazım görkiyim. Barar kamin suranbam, barar kuşu toltıra, sala söktü bu boyum, bugün günde sorulda. Kaldım gözlerim tirin, sağanım göttep kaltırını, sarılık kütken büdüzüm, sana kap kalgan durvele. Salla bolğan boyuma, sanan saldın emiş be, ırsay kalgan bu boyum, gökü tapan emiş be. Kalgas taptu kamçımның taş ederin bilbedim, tabılgının bulun denegin men bilbedim. Ağzastın içinde bakamaz sendi çedirecek, tabılgı ağış uçunla benim adım barıp jet. Sen gireli çıraylı kısta bağa demedim, taşlay kalan deste
Қолдан кезендешіп, ой-ойын ашылышпас керек. Yaxşı sözler. Жақсы сөздер айтып жүрер керек. Алтайдың içine қарындашпалып жүріп, яман сөздер айтышпай едендеріп базалып. Ақ çiçekті ақтайла, ақ бораlı желелік, айтышып біз Ке, ойнайла. мына эпизод таштожунун учуна кеде берди. Жеңүүчүлөрдү көрүүчүлөр талдар учурлу. Видеонун алдында комментарийларды бичигер. Жакшы болсун, келер тушташууга жетирте. Ставьте лайки и подписывайтесь.